but I believe no string of lies will follow me. All of these tears rocking me to sleep. Better to die than to never be. Better to die than never believe. None of these lies will follow me. All of my tears rocking me to sleep. Pa jesu ti šeraju? Pa braco, pa malo kroz visoko, evo nešto. Visio spruč kroz visoko, znači ne snim lokalo visoko. A nije, brate. Nemoj zajebavati, ajde, imaš vremena, imaš. Ajde idemo snimati, ajde upadaj, ajde. Joj, ladnoće, šta je ovo? Kakav si, braco, šta imaš, dobar? Kapica, kad si već rekao da hoćeš lokalno, sad se fino predstavlja. Ja, ali zanadio se me, nisam spreman nikako. I uglavnom, ja sam Emir Alhoć, mnogi me znaju kao Emir, samo Emir. Jel Emir ili Emir? Emir. Emir kažu Sarajlija i to mi se ne sviđa. Visoko je mali gradić, malo ljudi ima, ali opet nekako lijep. Ja mislim da je lijep gradić, vidjet ćete danas. Uglavnom, ja se nadam da ću pokazati neka onako mjesta koja nećete vidjeti na nekim Wikipedijama i slično. Krećemo. Znaš što je zanimljivo? Visoko ti je nekako omeđeno, ajmo reći dvije rijeke, znaš. Jedna je ova koju sad snimio, to je Fojnica. A dole, tačno se vidi dio gdje se ulijevaju, Fojnica ulijeva u Bosnu. I nastavlja Bosna prema Zenici. I to je onaj, u suštini te dvije rijeke koje ograde tu neku staru čaršiju visoku koja je tu. E sad poslije se nastalo naselja prijeko i dole ostalo. Vozi! Dobar opasan. Prijeko, mogu si napadnut biti, mogu si u Fojnicu malo. I uglavnom onda su nastalo dole ostale industrijske zone i to, ali ovo je gore čaršija, a omeđena je Fojnicom dosta. Tu se sjedi, kupe se uglavnom košpice, sjedi se i cijelu noć se gleda ko prolazi, prolazi li simpatija, ne prolazi, uvijek je bila priča, ima li žive duše, večeras nema. A šeta li Raja ovdje? Šeta i ovdje, ali ovo je novije, ovo je nastalo 5. A uglavnom je gore šetali su cestom, jel? Gore cesta je glavna šeta. Evo ovdje šerat je gradska kafana. Sad kad pitaš bilo kojeg prolaznika gdje je najbolje mjesto za izaći, reći ti ovo ili gore VIP pub. A mi smo eto imali nesreću da smo se družili sa ovom dvojicom. Matež, znate Mateža, Matež je bio na... A ima Igor jedan, nije važno, hajde. Uglavnom, mi smo dobili zabranu od Mateža Igora da ulazimo u objekat ova i tog VIP puba. To sjedi na dobra mjesta. Šta su radili, budali? Ne znam koliko detalja smijem ispričat, vjerovatno bi završio u zatvor, znaš. Pošto ja znam tu dvojicu, znam da su malo problematični, tako da je opravdano što ih je Fraj izbacio. Nije do gazde, to je 100% njih dvojice. Ali uglavnom, ova dva kafića su za nas zabranjena i mi kad god prođemo ovdje uglavnom šutimo. Jer smo tužni što ne možemo ući. Svi najbolji visočki ljudi, sve je tu, sve. Ali eto mi nismo. Znači ja tu sad ne mogu ući zbog vas, trojice, ja. Sad ću morali se otići, jedan je otišao u Kanadu, drugi je otišao u... A znaš što je najgore, opet ne možemo u ovaj kafić, jer imaju dojave, ljudi imaju spavače ovdje koji se aktiviraju kad mi izađemo najveće. Ja samo kreneš, znači, odmah porka dolazi, jes krenu. Iz Toronta ti dođe, znači prije nek što uđeš. Gdje smo, burat? Evo su ti senzori koji sam jer to pričali ovima. Prednao sam se. Ovo sve što vidite iza nas, glavna luka i ovdje bude ljeti Valašev, sigurno ste čuli za visočki Valašev. Ja kod vas to bude, znam da bude, koliko nam traje? Traje 7 dana, taj dio trgovine, a traje 10-ak, ono kao imaju neki kulturni i sportski događaj. Kulturni tipa folklora ili? Kulturni, ja. Da bude svega, budu tamo ispred one
zgrade budu koncerti na večer. Znao je doći Haluk Bešlić, šta ja znam. Dođe Maja Berović. Ne doći, ona iz Vogošće, oni ne vole Visočak. Znači, tamo bude i kulturni događaj. Altenburg, ako znam. Znači tamo, jel? Jest. Tamo je kultura visokog. Tamo je kultura visokog i to je onaj... Mada je to novi... Visoko... Ja volim ovaj grad. Ne mogu potrebiti, ali to je to. Ja to sam trebao reći na početku kad sam se predstavljao. Malo je glupo da Visoko predstavlja čovjek s Paljkiju, znaš. Možda će se neki nasmijati, možda će neki zaplakat, ne znam. Ali uglavnom ja baš i nisam iz Visokog, nego sam sa jednog obližnjeg, neki bi rekli brda, ali više je planina, više je Mount Everest, znaš. Ja na piramidu gledam ovako, znaš, prema dole. Tako da, ali eto, išao sam ovdje u školu, ovdje sam se družio s ovom gradskom rajom. Znaš kako je bilo, svima je izlaz do 11, meni do pola 12, što mi treba pola sata kući. Ti kažeš... sam bio ono najcool, ali ne zato što sam tio, nego što je morao tako. Najveći frajer. Zanimljiva stvar, Tito kad je došao u Visoko, prva stvar koju radi, otišao u KTK i sebi i ženi kupio po jaku kožu. Ozbiljno? To je bila najbolja firma za kožu u Jugoslaviji. Čekaj, KTK to je ono što smrdi, jel? Kod vas u Visokom. Prevent smrdi. To je ono na ulazu, kad tek uđeš. I osjetite li ovdje taj smrad? Ovdje se ne osjeti, ovo je podaleko, ali recimo dole na ulazu ono osjeti se baš. Mada nakon recimo 5-6 godina ja ne osjetim. Ja uđem u kombinat kožarski, ja ništa ne osjetim, toliko su nas navikli. A ovo ti je, znaš što je zanimljivo što si ti iz Kožare. Napravili sebi ovu džamiju da ne ulaze u druge džamije jer su smrdili na kožu. Znači, meni s noge u zrak, pa kad ti. Ćemo vidjeti. Jel da snimaš? Ovo ovdje ti je onaj park, igralište. Mislim, nije igralište, više je park neki gradski. I kad smo bili djeca, ovdje su bili oni autići, znaš, mali akumulatorci, džipčići, znaš, mali. Ovdje, jel? I ovdje isto bile 3 kruga Marka. To nije moglo svako tad, jer Marka je tad bila... Samo elita, brat. Samo elita, brat. Jesi ti bio elita? Bio sam 2 put sam se vozio, eto. 2 put duše godina? 2 put nisam jeo u školi. Nije skupio sličice, jel? Stvar 4 puta jer se tad zapala Marke i jelo, jel. A sjećam kad sam bio na toj Maji Marijani, ispred je neki lik, visočki šaner, jedan, ne znam mu ime, nisam zapamtio. I on cijelu noć nešto oko nje priča s njom, znaš. A valjda bari, šta ja znam. Maju Marijanu? Ja, on Maju Marijanu bari. U jednom momentu ono kad se došao pauzica, ona njega zaruči i ode s njom u neku storiju. Zvario Maju Marijanu. Ma znači, brat, zove njega. Ovdje imate najbolju pilecnu u gradu Visoko. A ona radi samo kad radi školu. Znači nema subota, nedjelja, ništa, nema navečer, ništa. Gdje je to? Naručuje, evo. A znaš kako se naručuje u šiframa? Ima šifre MKK, SOS, SOA i tako. Uglavnom porke izgledaju 3 MKK, 4 SOA. Šta je MKK? Ne, ne za kečap kupus. SOS, SOS. Sve osim sem. SOS. Sve osim Majvara. I to je Deba, legenda visočka, igrao je nekad fudbala, ali drži samo kad je škola. Šta je bio golman Deba, jel? Nije, bio je igrač, ali bio i tad malo Deba. Ali dobar onako šega, stvarno visočka legenda. Šteta što ga nije danas, nedjelja je pa. Ovamo je odmah Aleja. To je nekako možda i najljepši dio Visoko. Aleja šehida Resula, tačno. I can feel your heart racing, 'cause
'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Danas je bio stvarno Dan za bio snimanje. A tu je taj ritam, ne znam tamo Emilije jeste bilo oko Mahale. Jesmo. Eto. Mahala ondje kod džamije Mahala. Pa eto, Donja Mahala, Šadrvan, onda one kuće. Pa eto. Ali snimili smo Tu kuće. ima novi dio, ima ovdje dio Mahale koji je ala travnik, ono, eto, to je to. Hajmo, ajme, da se neće. Ljudi, čao, hvala puno. Hvala, Šaba, čućemo se. Ovdje ti je igrala Bosna, igra i sad, dan danas. Prije igrala i Vrbanjića, ne znam, ovi momci sjećaju se, Brace. Znate li ko je Brace? Znam, ali ne sjećam sigurno. A ovo Brace je vaš, jel? Pa nije naš, on je Vrbanjića, klub Vrbanjića, ali smo samo ovdje dopustili da igra utakmice, znaš. Aha. I onda sjećaš se onih klipova, to je dole bilo, ono su one, znaš, za igrače i tamo iza su bili nekad navijači, ali sad su stavili zid, ono. Nema toga. Znači to. Neki dan gledao kako Braco navijače podržava i diže. Da Bog da vi svi meni bili milioneri! Yes. To je to, znaš, jer Visočanima kad kažeš budite milioneri, koja si im, ne znam šta rekao. Aha. Ja, svi ljudi dolaze gledati Vrbanjić. Volite li vi ljude s Kaknja? To sam čuo da ste vi Kakanj. Dobro, nisam ni sad stariji. Kao... Vi Kakanj, Ja da se... ne volim te, Dobro, nikako to sad stariji rudare. većinom, ali eto. A ja, bagraba to. Znači, kogod s Kaknja te zna, zamrzit ćete. Imam par rana pa neću plaho pričat, a imao svašta. Gotovo buraz ovo, ti si već na ratnoj nozi sa... 2 rana manje, šta je? Znači, imao si 4 sa 2, ostaješ sa 2 rana. Eto, imaš njih dvojicu. Na kafe da idete. Jes. Znači sam im brojeve telefona i to je. Dobar. Pokazao sam te sreo, ali nema veze. Hvala, brate. Hvala te, brate. Dođi. Nada da će biti dobro sve, to ako šta treba da još zove. Znaš što će biti strašno. Pozdrav svima, eto i samo subscribe-ajte se obavezno, znači čovjek je takva pozitiva kako neće sresti na daleko. 100% kaže vam. Hvala, do neba. Gledajte, ništa, čuvaj se. Ajde, vidimo se. Ćao, ajde.